Tala whakitala dotTV mte po nei, au ko saulu makitiona. Ko nei anai ulu tala, te ministuli o whai mea tonu sakotakinga malo ki tua, ka whaite na polokalame sau talangai tas tai au. Whapotoptonga whai pele ko ngā solo lawilo i tuwalu nei, pena whuki minister tala. Te ministuli o malo ki tua ka whakasoko na whai pati ngā kilunga i whanawhanawhonga tuwalu malo ki tua, foreign policy i aso e tolu, ka matai tas tai au. A whai pati ngam sau talanga e whai tai te whale whono tō masipua pua, ka tala whakaloalo i te tūla i wai tai au, e te minisita whai mea tonu sakotaki ngam malo ki tua. E sinsino ata mai kōtine coming ina ke whai ultou whai pati ngai matau puko nai au tū tonu ma te whakatokanga o te foreign policy, mai se loa ki lunga i te whamoemoenga ke mawhai o whakawai at whanotanga tēnei ki tūm whai ngā tāua whakatūwalu. Te polokalame tēnei se tase o polokalame whakautū tonu loa, mo te whaatokanga o te whanawhonga tēnei e tamu whai atu ki e te ministuli. Te polokalame o talanga e whakasalau i lunga i te leo tūwalu, pēnā whoki mo te televise. A te whapataptonga se au whia i te mālo ko te live and learn tūwalu, ko o te whakamālo sikitina taki toko tasi ko lai whakao ngā tāpu ko lai toki ke ia lākau kaina, ke sangalo toki a lākau kaina ki tāpu ko nāni whakamau atu ni te polotieki. Tau whai Andrew mte Lipoti. Lipoti talua i e whai mai, me isi se savea te poloteki, ne whanu i whale o tino konei e whakao ngā tāpu, o nono me ko i e se whakao ngā, ko te mea ke mawhai o puke a tāpu, ke awe o whakao ngā ne te suatino. Te ofisa toko tasi ni whai mai, me te whakamoemoenga ke whakatū mau te tokinga o la kau kaina, mo lo tau kāinga. Kai lawe aka nei, me isi ne tino ko se whakamalosi o toki la kau kaina, i tāpu ko la nea watu. Te waitau tēnei, te mutou matanga luenga nei, ngā suke ki lunga i te whakamalosinga o households ko la e isi ne tāpu e nofo mo lātou, ko te mei ke toki ne, tam whaino ke toki a tāpu ko nā. Te kilonga whakapaputonga ko lātou ko la o se whakao ngā tāpu, ke mawhai o toi whakafoki, ko te mea ke e tuku ke lātou ko la e whia whakao ngā. Isi nea, ne whaitu pēnā whakawhesanga i mo mātou ne, e isi ne tino e se e whia ke e puke a tāpu. A ko te pongai tonu loa e pela, e se e mawhai ne mātou o puke a tāpu, ma whai a lātou se sanga o whakao ngā tāpu. A ka whai la e manako lo lātou o moa e puke a tāpu, e tukulo ne mātou te awanoanga ki a lātou, ko te me ke whakao ngā lo ne lātou a tāpu mo toki ne. I pate a whilo me whakamoemoe lo te prokalame tēnei, ko tino ke toki a la kau kaina, ki loto i tāpu ko nei, e whakatoka atu ni te politiki. Whakamoemoe ngai mā whauwhau mātou ki ei pēla, alo me te manakonga ne mai i a tāpu ko nā, ko te toki a la kau kaina ne, la kau ko lai mawhai o whakaonga ne tātou mo kai pēla mo ka pisi, tomato, ne, cucumber, mga lagaw ka vesi apolo, ne, ko lai mawhai o kai ki tātou. Te whakapotopotonga tēnei live and learn tūwalu, e a kai whakamole ki lunga i tino, ke whakamalosi lo toki a lākau kaina ki loto i tāpu. Me isi se whakamoemoenga, ka whai i se whakao ngā tāpu kona o toe puke ke ewe ki sua atino. Te prokalame tēnei e ngō ki te Tuvalu Food Future Project, e whakatelengina te whakapotopotonga te live and learn Tuvalu. I lalo whasoswane te mālo Australia, TFED. Tau whai Andrew mo tala dotTV. Kai mo te toe tala, te whainu me la whanau Tuvalu e whiawhia ki te tāwhonga tēnei ko te whaipele e whanakalo ki lunga. Te la sata whakawhiawhia ki te kalapu whaipele ko te Tuvalu Warriors Boxing Club, a te kalapu e whakasokoloa nei ana whakakoakonga ki te maliki whoko nei. Ko na whanei ki te tino sa fulu tupu tamaliki e kawilo te kalapu boxing tēnei, ka ko te kalapu tēnei e whakawhia whoki nei a tamaliki whawhine ko lai whiawhia ki te boxing. Toko uke tamaliki pēnā whoki mo tino mātua e whakatasi sale ki training ko nei e whai. Nis taimi e whai sale training i te whale o Saitala, nis taimi te Causeway pēnā whoki te fisheries. Ngā fua, te sotolu, i te solima, ngā te sotea whai sparring ka mariki ne. Mai si rau tino ngā mātua mariki, ko i siki wha māsu ngā tō ke spane, mātua ni e whakasoi runga i basic skills o da mariki. Mai si te age tēni lima tau sanga whanaki runga. Te nāra te take ta mātua ne, ka mariki wholiki. Ke get polish whakalera tō basic skills. By the time la tō wano whapera su fitu su wala su riba, ko mawhai mātua o tai ora tō ki advanced level ne, ka nei mātua the basic skills o da mariki ka le.
mai se tamari foliki ia o de ole ga gero ma bi matua ta dai ma nei figure train te ka wa no ke na gero isi gero ndo jiro matua ke o nai to kita mai sa join time da fe do training ona ola to fia lu suite ne te promote the health promotion ato ke le de tua ma the health ato ne fai mai ne ke sili me ko te na fia me matua tamali ke lango malo ne la to wal to fana we kau te kalapu a te kalapu tēnei ko isi foki na kalapu foliki ko tini whakatsui vai tupu manan manga. Te kalapu tēnei whatelelo I lalo ana tū la whono, mo whana whanafonga mai se mo kalapu whokola e fia o kau mai ki ei. Nisi batu ko mai o whai mai e, tako tamani pera, pako ka whai e whai patiki, pako whakalongo. I te keo whila taimi watu ko mai, ko I te whai training, e ka mata whai alo te mato training I te lotu, whakauti I te lotu. Ka I vāsia whukala, mata e whamaala se mato ki te tau ki discipline, ne? Te boxing se lo nga ko e vau ko ta roto fa ko ta tino a ko e vau ta roto nga ko me se sport ne ko fa ke lit ki discipline fa la ko do mato so sta maliki fo we fia ka I te kalapu tēnei e taua tongi nei se la fonga te lai ta sta lai te tamaliki ka limata lai tino matua I te tausanga si te na te me tau o fa ma fa e tu fu de fa vai mato wa so ko e ka Well, I find out but the time a caution of these step into the public, you may tell if I do see. Well, after go out with the club. Say, how much matter for the train. Is it the money matter when he wrote in the train, say, how much of Gongalo. Say, my train. I don't want to name of the full of Dangani. There are the may say, how much matter. What's no long matter of Valley, I fate away to automatically go out with the club. A te kalapu e whakamoemoe ke mawhai o whai te se ko ngā tā whale mo te kalapu I taimi mai mua nei. Ko te mea ke leia whakakoa ko ngā tamaliki ko lai fia ki tā whaonga tēnei ko te whaipele I tūwalu nei. Ko nā la tala dotTV te pō nei, whātau mālungan fia loko I whakalongolongo mai, ke o ko atu sua taimi, manuia te pō kai tō whā.